Turabashuje inshuti mudukurikiye kuri channel zacu Umubanji TV na Menya Amateka. Uyu ni wa mwanya umenyereye ko tubagezaho ibiganiro by'ubusesenguzi. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kidasanzwe. Tugiye kubabwira ingingo turi buze gusesenguraho cyangwa se izo turi buza kwibandaho muri iki kiganiro cacu. Turagaruka ku majwi cyangwa se kuri bivugwa kuko hashobora kubaho ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23 byatangiye gusa nibiteza abantu impungenge abona abakunzi ba M23. Nanone turakomoza kw'ijambo ku kiganiro Perezida Felix Tshisekedi yagiranye n'itangazamakuru ku munsi w'ejo. Nanone ntidusoza tutabagejejeho ikiza gukurikiraho nyuma ya biriya biganiro by'amoko atuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mumenyereye kuko ntabandi njyenyine mba ndi kumwe na mugenzi wanje Maître Willy banje kugusuhuza. Urakoze cyane. Nguha nikaze kugira ngo turebere hamwe dufatanye mu kurebera hamwe izi ngingo tuvuye kuvuga. Reka tunahere kuri iyo ngingo ivuga kuko hagiye kubaho ibiganiro. Dore ko abantu batangiye kugira impungenge bari kwibaza byinshi icyakurikiraho mu gihe ibiganiro byaba bibaye. Dore ko amahanga yavuze ko arimo leta z'umwe za Amerika bagiye bavuga ko M23 igomba gusubira inyuma, bagenda bashinja n'igihugu cy'u Rwanda. Turebere hamwe nimba ibiganiro bibaye kuko binashoboka, ugendeye ku nama zabereye Addis Abeba, unagendeye ku ruzinduko rwa Perezida wa Sudani y'Amajyepfo arimo mu gihugu cy'u Rwanda, biteganyije ko azakubitira na Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone Perezida wa Kongo nawe akazajya muri Angola muri processus isa nkenda kuja mu biganiro. Ese ibiganiro nibiba tibiteye impungenge ko M23 yava mu bice yaba yarafashe bakayitegeka za kantonema, akabaho za kantonema cyangwa akabaho gusubira za Sabyinyo? Sinzi ko ubibona cyane. Reka kino kintu tukivuge. Iki kintu ni ngombwa cyane kandi abantu bagitega amatwi. Simbizi nimba ari ubufana nyine bw'ubwana no kutamenya siyasa cyangwa politike. Usanga hari umuntu umwe nabonye namukoseye ku rubuga tubanaho, iwe yahise yandika arabaza ngo ese unibamubwire neza koko nimba M23 igiye gusubira inyuma. Iwe niryo yahereyeho. Nije wanamusubije ndamubwira ariko wewe usimbukiye iyo ngiyo gute? Nibiganiro bwabyo ntibarabivuga mu buryo buri officiel. Wewe deje usimbukiye iriya. Ariko nyine mbita mbona nizo mpungenge abantu bafite. Ni impungenge. Je navuga ko atari ugufana. Ngo M23 ngo irasubira inyuma, ngo isubire mu maeneo yayo yose. Nagira ngo mbabwire kino kintu. Intambara zose bene izi ngizi iyo abone zigamije kurwanya ubutegetsi ngo zibukureho, baganira banarwana. Ntabwo kurwana gukuraho kuganira, nta nubwo kuganira gukuraho kurwana. Dufite ingero nyinshi cyane ibihugu byatembagajwe za leta kandi hari mu biganiro. Rwose ingero si ngombwa wenda ko tuzivuga ariko ni nyinshi cyane. Njewe numva M23 nubwo yasubire Bunagana ntabwo ibiciye nk'amabere, ntabwo ibikoze n'igikorwa kibi wenda sakirirego ku buryo abantu bahita bayiciraho iteka. Ntabwo ari byo rwose, kuko buriya M23 iri muri uriya mukingi yonyine ni iri mirwana, ngira ngo nta wundi urimo ayifashe ino ntambara. Niyizi igihombo byaba birimo gutakaza ibice yari yarafashe kandi biguyemo abantu bayo benshi. Rero iyo mubona isubiye inyuma muzagabanya induru rwose. Ndabwira abafana bayo bamwe hari wigeze kuvuga ngo nimba yasubiye inyuma bamubwire ngo aje mu Kagara nanone ngo aje gufana ruriya ruhande. Ukibaza tese nubundi ubufana bwawe bwari bumaze iki usibye niki bukontribute kutuzuriza za message mu matelefone n'amaudio. Ariko simvuze ngo bareke gufana, nibafana ariko kandi bitonde bareke kuzamura ama emotion cyane. Buriya mu ntambara habarimwo amacenga menshi kandi politike
n'isasu birajyana rwose. Hari n'ubwo bazabikora ariko simvuze ngo bazasubira ibunagana mu myumve neza, shatse gusa kubwira abantu bazajya bitonda. Nimba ari ibiganiro Tshisekedi murabizi ko babimusabye imyaka igihe kirekire aranga, kubera rero ahantu yarageje, ahantu bamugejeje ni nk'umuntu bafatiye hano mu muhogo, kuko Goma bayishize hagati, abaturage barimo baravuza induru hirya no hino, iriya za Nyanzare, za Sake, za Munigi nako za Mugunga, hagiye haba amakama nini y'abadeplase ibihumbi n'ibihumbi. Ejo bundi nubishije bavuga ko hari miliyoni y'abantu bakuwe mu byabo n'iyi ntambara muri teritware zose nyine. Ni ukuvuga ngo leta iragowe cyane, abaturage bangana kuriya idafite uburyo isubiza mu byabo bitewe n'uko intambara nyine igihari. Rero kuba bemeye kuganira nuko leta isa nkaho iri muri kote ya faiblesse. Rero M23 mureke tuyisigire umwanya turebe kondisi zatanga, kandi ibintu byaranabadiritse cyane, usibye ko turacayita M23 kandi tubona irimo igenda inashira muri AFC. Hariho ibintu byinshi cyane, twebwe tureba ibintu tubirebera muri retroviseur cyangwa se muri passé, ariko hari ibintu byinshi bunyine byiyongereye. Mbese ibyo M23 cyangwa se AFC saba, hari ikintu twibagirwa cha AFC ntiyemera iriya nsinzi ya Tshisekedi. Ikunda no ivuga ngo izumwita ngo ni president illegitime, yatowe mu buryo bw'amanyanga, yibye amajwi mu matora yagenze nabi cyane. Aba indorezi nyinshi zemeye ko amatora yagenze nabi bitabaho. Ibyo byose birahari. Rero tubaho umwanya, nibaza mu biganiro nibo bazi kondisiyo bazatanga kugira ngo babe basubira inyuma. Kandi nabiriya ahantu waruvuze Amerika yavuze ngo basubire inyuma, ntabwo Amerika yavuze ngo basubire ibunagana cyangwa basubire iriya za Cyanzo na za Runyoni iriya haja mu birunga. Yavuze ko M23 igomba kuva mu birindiro byose byegereye iriya migi ya Goma na Sake. Ntabwo yigeze avuga neho zose bari barafashe ngo bazivemo, ariko ibyo Amerika yavuze sibyo kamara. Niba aja mu biganiro mu by'ukuri, kandi twibuke ko M23 ihora ibisaba, ihora ibivuga ko yo iri tayari mu biganiro. Ntimukagire ngo burisaba ibiganiro idafite imitego yatezemo. Rwose muhumure, ibiganiro bizabe nubwo bitaremezwa 100%, ariko byo biragaragara. M23 sabana bazaja mu biganiro, ariko umugambi ni wawe. Nose AFC kubaze nanjye gato, AFC tisiba gutangaza ko intego y'intambara yayo ari gukura ubutegetsi bubi, ahubwo ugizuta nabashije uransubiza banze ke ndangiza ikibazo. Subira mu kibazo cyawe uri muntegera, wari utekereje nk'ibindi nawe. AFC urabizi ko ihora ivuga ngo intego yayo no kuje Kinshasa igakuraho buriya butegetsi, ndetse yaranabivuze ejo muri iriya kozeri morale. Perezida wa cyangwa coordinateur wa yagiranye n'abaofisiye, yavuze ko bagomba gukuraho ubutegetsi bubi bazagera Kinshasa. Urumva se ibiganiro bazaganira mu gihe cyose ubutegetsi bubi bugihari, sinzi ko ibyo biganiro byakemura ikibazo cy'ubutegetsi bwagiyeho mu buryo butarimo. Twihangane hano habaye umuyaga. Warumbaje ikibazo? Nari ngwaje ikibazo. Reka nanje ngusubize uko mbyumva. Nje uko mbyumva kubera yenda ibiganiro bigiye kubaho. Buriya mu biganiro habaho kumvisha uruhande runaka ruhanganye, hakaba kubumvisha nyamuneka namwe ni mudohoke kuri ibi kugira ngo tugere ku mahoro. Je mbona ko uriya mu rego yenda bafite ko bafata igihugu cyose, mbona ko ibiganiro hari bya babumvisa mu biganiro kugira nabo kudohoka kugira ngo ibiganiro bigende neza, nabo bakababwira kutava kwizima. Nuko nje mbibona. M23 yo yari yarasabye amakondisiyo asanzwe atarimo gukuraho ubutegetsi, niko byari bisanzwe. Ariko aho yahindukiye AFC hakaza abananga,
Corneille Nangaa Mm. Corneille Nangaa nta yindi revendication agaye ubutegetsi kuva mu mutwe kugeza ku hino, avuga ko bwamunzwe na ruswa, mauvaise gouvernance, nta kintu na kimwe bukora. Noneho perezida yakubise coup d'etat constitutionnel, yiba amatora, yigira perezida yongera indi manda. Ibyo ngibyo uzabikemura gute? Biragoye ibyo ngibyo. Usibye turemezanya kuri icyo wari uvuze mu biganiro by'imishikirano, babwira umuntu kuva kuri ibi ngibi ariko nawe akava kuri ibi. Sinzi revendication Nangaa azasigarana niba mukuriraho icyo kuvuga ngo ubutegetsi bubi bugomba kuvaho. Sindi kumenya nkaba bazavuge wenda, ariko birashoboka ko bashiraho transition bakavuga ati no manda irapfuye yabayemo amafuti, yajeho transition y'imyaka nk'ibiri hanyuma hazaba andi matora. Byashoboka ariko biragoye, nabyo biragoye. Sindi kubona neza ibyo bazasigira. Niyo condition kuyizana ngo ubutegetsi ntibwaciye mukuri nibuveho, nayo iragoye cyane. Sinzi ko abahuza iragoye kandi ari nayo nyamukuru kuri AFC. AFC ni nkaco nico kinini cyane. Ntibabonye ko nyine yanabisubiyemo nyine uriya muhuza bikorwa wabo Nangaa kugumuka kuri aho Tshisekedi yangiye. Ega bamwinginze kera ngo nareke amatora bayasubike bategure neza, arahumiriza ararahira. Noneho AFC yari taravuka, ariko hariya Nangaa yari ari mu ruhande rwa FCC ya Kabila, nabo bari kumwe. Bahise bava mu matora, ngo bave mu matora. Nyuma yabwo nibwo AFC yavutse itangira gushinja Tshisekedi nyine ku butegetsi bwari kuri ya ntuze, ndetse batangira kuvuga ngo aya matora uko azamera kose ntabwo bazayemera. Kandi nyine aza kugenda nabi, abamwo udukosa twinshi cyane, indorezi nyinshi zavuze ko yagenze nabi. Ukumva rero revendication ya AFC iri principal ni ugukuraho ubutegetsi. Ngewe niko nabyumvise, sinzi niba yikuraho icyo bazasigira AFC. Ntawamenya yenda ko itaba ari imvugo politike, ariko biranagaragara ugendeye ku ijambo yavuze ko bagwanaga basa nk'abashukira, ariko noneho bagiye kugwana bafata uturere dutandukanye, barebe ukuntu bari bere Kongo bakureho ubutegetsi bubi buriho. Yavuze ko intego no gukuraho ubutegetsi, ariko nyine ntibizabuza kuganira. Bazaganira wenda berekane amafuti menshi ya Tshisekedi, buriya bazamuha conditions zigoye, bananirarwa kandi n'uburenganzira bwabo kunaniranwa, kandi buri bantu barigenga mu gushiraho condition. Ariko dushobora kuba tuvuga n'ibiganiro, enda perezida wa Kongo akivuga ati wapisi ndaganira n'u Rwanda, nabyo agahagarara kuri ibyo zimwe. N'ubundi twebwe turi kwihuta, ariko ibiganiro asa n'uwemeye ni ugushaka uburyo bamara umwuka mubi w'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Kongo, kuko hashobora kuvuka intambara. Nibyo n'ubundi abaperezida bagerageza kubahamagara, ntubona azahurira muri Angola na perezida w'u Rwanda. Mbese barashaka uburyo babagarura kuri table de négociation. Ese Salva Kiir nawe azaba muri biriya biganiro cyangwa yenda nabarebwa n'ikibazo cyane ahari? Ashatse yabamo kuko afite organisation bahuriyemo, kandi bombi bayihuriyemo. Salva Kiir nawe ni nka bose wabo bombiga, bose wabo n'abanyamuryango be bombi. Bashatse bamwifashisha, ndetse na Uhuru Kenyatta urabizi ko ari nka niwe muhuza ngira ngo East Africa yari yatoye. Rero ukabona turi kwihuta nyine kubera ko ibiganiro abantu benshi basa n'abatabishigikiye, ariko Tshisekedi ibiganiro asa n'uri kwemera n'ibyo kuvugana n'u Rwanda, ariko bikagaragara ko nyuma yaho winabyita kwihuta, kuko yivugiye wenyine ko aha amahirwe ibiganiro privilege amahoro. Ariko nyine ibyihuta n'ibyo hagati kumara tension hagati y'igihugu n'u Rwanda. Urabizi ko u Rwanda bari bageze mu ntambwe ziremereye kuba intambara yavuka, kuko rumaze kurunda nk'intwaro n'abasirikare benshi ku mupaka. Aho Kongo nayo urabizi ko yari yakomeje kuvuga ngo ishobora kurasa u Rwanda, ibintu nk'ibyo. Ukabona byari bigeze kure cyane. Niyo mpamvu wenda byanahagurukije bano bayobozi kugira ngo barebe ko bazimya umuriro nyine umwuka mubi uhari. Hanyuma ariya magambo yagiye atangaza ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru, yo yagaragayemo nk'ibintu bimeze nko kwivuguruza cyangwa se gusa kuhuzaguritse mu mvugo.
bimwe akabivugana nk'umuntu ufite ipfunwe byo Kisekedi ni umuntu umenyereye kuvuga amagambo atazakora no kwivuguruza nta soni bimutera. Numvise njyewe yaragiye yivuguruza, numvise hariya yanze kwemera ko igihe ba M23 bari baragiye Kinshasa ari wari warabatumiye kandi ari we abyegeka kuri ministre wa Interieur na Sécurité ngo hari kuri initiative yiwe ngo ariko ngo arabyemera kubera ko ari we nyine mukuru w'igihugu ngo uri yakoraga nko mu izina rye ngo wenda aho ngaho arabyemera ngo ariko we ntiyari puru nabyo. Ariko nibutse andi magambo yavugaga, yigeze kuvuga ko presidence agiye kuyimurira Goma cyangwa se na etat majoro. Ni byinshi nari niya jambo rya Escarmouche barimubwiye ariko Kisekedi ntagira isoni. Akanje indimi aravuga ngo ntibamusukumire mu ntambara ngo bahe amahirwe amahoro amahoro niyo meza mbese ngo kandi nawe arayakunda ngo azashigikira. Hari indi yansekeje bamubajije hari umugore wamubajije atese ko wavuze ngo option militaire ngo muzayikomeza ngo ubwo ari bahisemo ese urumva iyo option uzayikomeza kugeza hehe? Noneho ni nk'abo bari bamutungira urutoki bavuga batese aho mwahereye ko nta kantu murafatanaga niki wenyine ahita simba ati ndabiza abantu benshi bavuga ko nta hantu turigaruye ariko njyewe mfata Kongo ko iri mu bihe bimeze nka cyagiye umugore ngo abari mu bise byo kubyara. Ese agiye kwituna ushaka kuvuga karituna ngo ibibazo birangirize rimwe rizima ngo nubwo ngo byatinze gutanga umusaruro ngo we mbese ikibazo yagiturutse iruhande niko abanyarwanda bazavuga ashaka kukirandurana n'imizi ngo iriya insécurité itazishira ngo ruriya Rwanda ruhora rwambuka rutera Kongo ngo ibiki ngo arashaka kuzabikemurira rimwe hazabura uko avuga navuga ngo igisirikare cyarazamutse cyane ngo u Rwanda ndetse ngo ubungubu ngo rwemeye ko ngo Kongo y'ubu nyine ngo atari yayindi rwaramenyereye rwinjira uko rushatse mbese kuri we ubu nyine igisirikare cya Kongo ngo kirakomeye ngo n'u Rwanda rwarabyemeye. Ukibaza uko gukomera uko ariko iyo gikomera se yanongeraho ko n'u Rwanda rwabyemeye abaratabaje za Sadeke Burundi bariya ntuze babazarendo akabazana za FDLR akazana iriya mitwe akazana akaja no gukodesha abacancuro hanze kandi igisirikare gikomeye wenyine bivugiye ko bamaze kudepansa za miliyari z'amadolari kugira ngo igisirikare ngo bagihe imbaraga ariko tatinya no kuba yavuga ko imbaraga z'igisirikare ciwe zihari zikomeye. Igisirikare cye gikomeye ke n'u Rwanda rutinya kimwaro udatinya kuvuga ibintu wenda ngo mu by'ukuri amagambo ya Felix Tshisekedi aratangaje cyane. Njyewe natangaje cyane n'ijambo yavugaga avuga ko we areberera mbese amakominite yose mu gihugu ko adashaka ivangura ndetse yavuze ko ari we perezida ngira ngo wa mbere urekonesa ko abanyamurenge ari abakongomani ngo ndetse yarabigazuye agera no ku Batutsi ariko ukibaza nimba atazamenya ari amadisikuru y'ababitakwira n'abandi baheza nguni bavuga ari amagambo yose yo kugutuka abanyamurenge ko ari abanyarwanda ko ari ba étranger ari abasibaje ejo bundi cyangwa se ririya yicarubozo rikorerwa abanyamurenge n'abandi Batutsi ko kubatwika kubica ko binyura ku masocial media kandi azazireba nawe ega nawe afite telefone numvisha ashimira uriya Karengayi cyane avuga ko azamubona ese ni Karengayi hajya oya hari uwo yashimiye n'indi hajya ndamwibagiwe uba kuri za Twitter cyane amushimira ngo yarazi ko ari umuntu utahaba ngo ari nki yamwise ngo personne fictive yaba ari Micombero se n'imicombero yes amushimira bivuze ngo bino kuri social media nawe arahabaza bibona ariko titurumva abikondana muri rusange nta aze bitakwira yanamuhaye n'amahirwe yo kumugira umukonseye ngo yari umujyanama we muri manda ishize ndetse hari uburyo bagiye begerana yakiriye Banyaruvumbu nabande bujya Kinshasa nta kindi bamubwiraga nyine ni ibintu by'ivangura
titurumva avuga mu kanwa kiwe ngo agire umuntu abuza nk'umuntu ku giti cye, amuvuge abivuga muri mwizina rusange ibintu bya nyirarureshwa gusa. akondane disikuru. Bigaragara ko uriya mugabo ni umugome kandi ukora ibintu abizi, ariko yamara akarenza hejuru ngo iwe ngo ntashaka ivangura mu gihugu ciwe, ngo amakominete yose ngo ashaka ko abana amahoro, kandi ngo akiri perezida, ngo akiyoboye, ntabwo hazaba ngo ibintu bya tribalisme, ibintu by'ivangura. Ukibaza utese aho ni gutataza amakuru y'aya manuze ibintu amahanga yose azi. UN imaze kubivuga inshuro nyinshi, ibihugu byinshi byarabikondanye. Hari umusenateri wo muri Amerika, uwo mu Bwongereza, ibyo byose ni ibintu yumva, ariko yamara akabirengaho akavuga biriya bigambo avuga, ntabone ko abantu bamugaya. Wa mugani ni kwa kundi adatinya umugayo. Nkumva azati igihe nyine atesha igihe ba FCC ngo baraganira, ariko ni umuntu utazigera ahinduka kurikije uko namubonye. Yabaye muzarendo mu bandi kabisa. Rwose njewe ririya jambo ryiwe nta kintu cy'ingenzi nabonye. Uriya mugabo njewe maze kumubona azaba mu perezida ba Kongo baranzwe n'udusha twinshi, ariko yanakoresheje n'imvugo irimo gushinyagura, aho yavuze kuko bari abazarendo bakora ibibi, bica abantu, batwika abanyamurenge bakajya n'inyama zabo. Yavuze ko atari abazarendo biwe n'abazarendo b'u Rwanda. Avuga ko ndetse n'u Rwanda rushobora kuba rufite igice cya FDLR rukoresha. Yavuze ko rugira FDLR rukoresha rwohereza muri Kongo ngo ikore amabi kugira ngo rubone uko rusa. Uriya mugabo kabisa ashobora kuba ndetse ari umuntu udashaka n'amahoro, nubwo yakoresheje imvugo y'indyarya ngo akunda amahoro, ariko arasa nk'umwanzi wayo. Oya sinzi ukuntu ameze, yaranyobeye kabisa. Umunyadusha atari umugabo uri seriye, kuko umuntu uri seriye uzutinyaga kuvuga ibintu bitari byo Republika cyangwa abandi bantu bose bazi. Abo yabwiraga bose buriya bamuhemaga. Kuvuga n'ijambo akivuguruza ni nko kumwe amazi cyangwa se ko kuzimya buje. Afite n'amavokabirere mu mutwe wapi. Nta kigenda kabisa. N'umugabo perezida wawe ngo mu mutwe wapi. Wapi n'ukuri kose. Kabira yaraduhe. Ariko uransekeje kabisa. Kabira yaraduhemukiye kutu. Ariko se hari icyaha atari umuntu yamushima we. Kabira nagerageje nubwo nawe yagira ubugome, ariko ubwenge bwarabufite. Ubwenge bwamugejeje ku bukuru bw'igihugu. Uriya we ni impanuka yabaye. Ahubwo ikiza kinsetsa kuntu atovuga ati ijambo zizantera n'isoni. Ikintu nyine yahambye mbere y'ibindi n'isoni. Ngira ngo yari mu kagogo cyagiye bazavuga. Uriya mugabo kabisa ni umunyadusha. Yashize n'isoni. Umushizi wazo. Ntatinya ko yavuze bitaba. Yari muri ya groupe yo mu kagogo yagiye kuzihamba. Tuze yigeze kuvuga ingoma. Ngo zarya ngo bazabasezerana ibintu ngo bwaca kari inyama y'imbwa. Ngo agahita yibagirwa. Inyama y'imbwa izitera kwibagirwa. Ariko abantu ni batubabareye kabisa kwibasira umukuru w'igihugu. Si wowe nyine uzirya n'abandi barazirya. Ziraribwa. Kandi sintekereza ko inyama ni inyama, ntabwo byamuafekta mu buryo wenda bw'ubwenge. Niko ateye n'umuntu w'igihomora kiraho gusa ni igikongoboke. Ariko handi azagaragara. Wabonye ahantu yigeze, nabonye akavideo kamwe abanyamakuru barimo bamuseka. Avuga uburyo ngo yabonanye ngo abaperezida bose bo kwisi bakomeye. Tangira kubavuga ngo ba Joe Biden, ngo ba Jinping, Vladimir Putin, ngo bose barabonanye. Mbese ubu perezida we bwatumye agera ku nzozi ziwe zo kuja muri loisir. Nabonaga ahantu imihanda ahantu tembera gusa akagera he. Imihanda yaretsemo amazi bagafata ibingibi bahuza ku mbuga nkoranyambaga, bagafata imihanda ija za Warikari, ibyondo iba yarakundutsemo ikarekamo nk'inyanja z'amazi, bagafata imodokari ziri
kuzigwamo bakagarura rya jambo yavuze ngo Kongo azayigira nk'Ubudage, azayigira ngo Allemagne d'Afrique. Allemagne d'Afrique. Umugabo hari ijambo bamubajije ariko uriya mugabo ni rusisibiranye. Yasisibiranyije. Bamubajije ngo ese ngo nayaye makosa yemera yakoze. Hari indimi aravuga ngo ntibamubaza amakosa. Niba ariko yabonye agiye kuyavuga to yavamo. Yakoze ibyaha. Mureke kuntesha umutwe. Ariko nyine ni igihomora kitabura ko kidefanda. N'Ufaransa rurerure mugani wa naruvumbu. Urufaransa araruzi kabisa yarubayemo. None se mayibo w'iburaya. Rwose n'umunyadusha yaranzwe n'udusha. Simbizi naringiye kuvuga ngo Imana yaraduhemukiye iduhe nizo no. Oya impinduka zizaba. Atari Imana, si Imana yamushize. Tamvura idahita. Ahubwo ni Kabila ugomba kubibazwa. Tamvura idahita. Yamukiye igihugu kabisa. Buriya yenda yabikoze mu nyungu ze ariko nawe ndatekereza ko ari mu kubyicuza hari yenda. Aha mugejeje nawe naharindi. Reka ngushimire Maître Willy kuri iki kiganiro dukoze cyangwa se ubu busesenguzi, tunashimira abakunzi bacu badahwema kudukurikira, tubibutsa gukora subscribe, yaba ariyo nshuro ya mbere murebye ibiganiro byacu mwakanda subscribe, mugasharinga ibiganiro mubisangiza abandi, mukaduha na comment, mukaza mu likinga. Reka tubabwire ko ibiganiro nk'ibi n'amakuru ku Mubanji TV na Menya Amateka ari akagaruka. Mugire ibihe byiza.